Kua mau he rōpū Māori ki te moutere o Whetelevu I Fiji I te huripari nui o Tomas. I whakapātū tā mātou karere a Kingi Kiriona ki tētahi rōpū tokotoru e hararai ana ki reira. Me te aha, koe nei te rā whānau o tētahi o rātou. He huripari tata ki te 3 kilomita I te haora te kaha. I katia I ngā hōhi pera, ngā toa hoko kai, me ngā hōtēra. Nō reira, he rā whānau e rua te kaumāwaru tēnei e kore e maunu I te pūkeitanga mahara. Kore ahua hōhau I te tuatahi, me te moe, ko rahu I katoa, kei te hehea I te haere, tipi haere, no te mea koe nei taku hararei, ei. Engari I mua tēnā I te tae ngātu o te rongo kia Miriama, koe nei tētahi o ngā huripari nui rawa o te rautau. Te kau mano ngā tāngata kua haria ki rō kāinga rua, katoa rātau no te raki o Fiji. He rite ngā triti ki ngā taone kehua, karekau he tangata e hikoi haere ana. Kei te mautere o Whetelevu a Miriama mā e hararei ana, ko te matakite I te tīmatanga, ka heke pēnei mai a huripari Tomas I te mautere o Vanuatu ki konei. Engari I whakatera whiti kē te huripari, I tēnei wā kuariro ngā mautere o Lomai Viti me lau te papa. I tēnei wā ko tahi te wahine kua mate, kua hinga hoki ngā waia kawereo o Vanuatu. He āhuatanga I māharahara I tēnei rōpū no Fiji I te hui hākinakina a te moana nui ākiwa I Tāmaki. We are very concerned. We are texting our families back at home, but right now communications, there's a breakdown in communication back at home. We're very concerned because we have our families back at home. Karekau ngā wāhi whakaora pera ki te hoi pera e tūwhirana, no te mea ko rahu I te iwi katoa, so koina me ko rahu I ngā tākuta ki tā rātau ake kāinga. E ai kia Miriama, ko tētahi o ngā uauatanga, ko te puta ki te kohikohi kai. I te mea kua rāhui nianga tiriti e ngā pirihimana, tainua ki te ata a pōpō. Ko te matakite, hei roto I te rua te kaumāwha haora, māwehe atu ai a Tomas, ki te moana, Kingi Kiriona, te karere.